Преподавање отримала Сенка Бенчик, професорка руского јазика, котрий то була и мастер работа на катедри за руски јазик. Пробувала сам децom da to prispodobiti na interesantni sposob, že bi im bilo cikave, že bi naučili da jedni prikladi i že bi vidjeli presto to prepodavanje, že u stvari oni znaju veljo slova z mađarskog jazika i co u stvari znači same slovo požička. Bilo mi dosta interesantno prepodavanje, pretože dom, že treba da še osvjedomíme tako o našem jaziku i že bi sme pestovali, že bi sme znali, že u stvari požički odkalj pohodza. Materinski jazik važný, že ho treba očuvať treba. Ja думам, že všetko perše ruša od obisca, a već dalje to prebera škola, gdje mi napríklad na rižni sposobi toto probujeme usoveršiť. Znači, nie máme všeljem klasični hodzini, ali praktikujeme jak co na nješkajši deň povolať odredzených prepodavačov, kotri môžu obráciť uvahu na to. To znači, patrime, že by bolo fachové. Преподавања отримани у двох групах, за школярох 7 и 8 класох, а потим и за гимназијалцох з руских одзелjenjoh. U školskim holu z nahodi Međunarodnog dňa materinskog jazika buli vyloženi panoji, ktorí pririhtali školjare 5 i 6 klasoh.